Mizoram Excise and Narcotics Department ten ho tu te atanga thu an hmu ni nge ya hriat awanga inrin lok na po nei tir lova Millennium Center a grape wine zor tu hlun pilal Hriatpuii late dorpui veng thar chu mei ni somni pasari sang ni somni pahni khan a grape wine zor zong zong cheng nuai somni pahni man chuang an man sak thut maya chomzil official po in hemi hnu hian ama pi Hriatpuii ngei hi adora kan vakoma aril ru atot zia le amut theilo awangin Dr. Ron adu thu te alo soya kumsang ni pasari atanga vendor permit an pek to pi Hriatpuii grape wine an zor chu an engkima engkim an chung ko in nga na ani thu alo soya acha khol nga lai ber nei zong zong le abak senga a in la khol laya thu le hla omsi lova mansak vek ani a ko ani tamai te chu mak ati tak zeta hemi hnulam po hian be seina nei si nei ngam mangsi lova awm zel ta ka chuan aril ru abuai ta tak zeta nimin mai khan stroke wangin anun na hi achan tange bok apoi kanvati tak em Congress chalai chuan he thil thlengpui takhi ngoi bo pui mai antum lova voin khan excise minister puke be chua ne na lekha an theluta Zangnadawmna naktuk chhundar som pahni mangeya pilal Hriatpuii chung te hi cheng nuai za pe kan phut ani an lekha thelu chu kapu amasa in Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC mingin chibai kan bu ka che achunga subject kan tarlan ang hian kan thil phut hi minti hlotlin sak ngei turin kan nge na che Mizoram mipuiten kan hriat theu angin nukhongai thlak tak pilal Hriatpuii late dorpui veng thar chu mei ni somni pasari sang ni somni pahni khan excise department in an grape wine zor lai chu in man sak veka tuna po engma peklet alani lo a eizon na veber grape wine azor theitak si lo awang khan amang ang ema chung ko eizong tu ber ani angin aril ru a ha awangin voinia anun na hial alo chan ta hi MPYCC chuan arun thlak kan ti in ana kan ti hle ani chu wangin naktuk July ni som pathum sangni somni pahni chhundar som pahni mange hian Mizoram sarkarin pilal Hriatpuii late chung te hne na Zangnadawmna cheng nuai za peturin kan phuta in pelo ani chuan achul angin ma kan la ang ti kan han hriat tira che